Темаға бардық соңғы 15-20 ел ішінде ғана иқтибар ете башладылар. Бардық соңғы 15-20 ел ішінде. Аңа қадар ол тема айтқанымша жоқ еді. Мен бұл темаға диссертацияны әзірлеген уақытта біздің бик зор тарихшымыз, фамилиясын айтып тұрмын, аның есімін сіз меніңше арасында білуге тиіс. Шулай деп айтты мені. У нас коллаборационистов не было, у нас были только предатели проекта. Ләкин бұл темаға бір яқы қараш. Бұл бардық көз юмоғына. Білесіз, мен бұл нәрсені әр уақытта сөйлеп бірқада сөйлеймін. Тарихта нәрсе бар, шуны білуге керек. Бардық шу милләт, менімше, үлгірген милләт. Менімше, өзін ихтирам деп ала тұрған милләт. Өз тарихына шын мәгънәдә түрлі яқтан қарай ала тұрған милләтпен шулай санаған. Мен әр уақытта шушы позицияны yoqdim. Әгәр дә біз бардық өзімізге ұшағандарына ғана іздей башласақ тарихта. Яйса бізге нешіктір көңілімізге яқын болған, көңілімізге хуш болған темаларына ғана іздей башласақ тарихта, бұл құтышқыш қата болады. Бізде қазір шундай тенденция бар. Әгәр дә біз тарихына, әгәр дә сіз қазіргі күнде біздің жамағатта болған тарихқа мөнәсәбәт алсаңыз, біз қызғанышқа қарсы бардық қаһармандарына ғана іздейміз тарихта. Біз іздейміз бардық матур оқиғаларына, мақтанырлық оқиғаларына. Әмет тарих ол бик көп түрлі нәрсе. Түрлі яқлы нәрсе, көп яқлы нәрсе. Тарихта матуры да бар, емсізі де бар, қаһармандық та бар, қиянатшылық та бар, бүтін нәрсе бар. Бардық ана аяқ ақыл белән қарарға керек, артық хискә берілмейше қарарға керек. Менә бұл нәрсе көрініш болған соғыш уақытында. Көз алдына келтіріп қараңыз. Алмания белән соғыш уақытында миллионға якын совет граждан хезмәттәшлек иткән. Миллионға якын. 140 миллионнан 1 миллион кіші Германиямен қызметтәшлік еткен соғыш уақытында. Көз жұмырған бұл мәселе. Қай келіп шыққан бұл көрініш, қай келіп шыққан бұл феномен. Біз әне қазір нешік бәйгелей оламыз. Әміне мен мұнда тағы бір нәрсені айтасым келеді. Тарихқа қарағанда екі түс кіні болырға мүмкін түгіл. Біз ешіктер көдеккен, совет уақытында да шуа біздің тәрбиелердер. Тарихта яки ақ түс бар, яки қара түс бар. Яғни, яки қаһарман бар, яки қайын бар. Қиянатшы сақтық жан бар. Түрлі нюанслар, түрлі түслер. Міне бұл коллаборационизм, мысалы, менімше шулай, шундай бір қызық, ғажайып, фажиғалы бір көрініш. Алмания белән хезмәттәшлек түрлі формада, ғажайып көрініш, фажиғалы көрініш. Ол бит миллионлаған кішілердің, 10 миллион кішілердің язмышы. Білесің, міне бүгін шул хаты жеңіл отыру. Мұнысы яқшы, тарихта бәйгелі отыру. Мұнысы нашар, бұл ақыллы кіші, бұл ақылсыз кіші, бұл дұрыс ішлеген. Бүгін күнде жылы кәмәфейде отырып, кабинетта, китапханада яки архивта шулай мөһір соғып отыру, бек жеңіл оқылай, көз алдына келтіріп қарасыз. Сіз әр уақытта тарихына мына нешіктір реаль тұрмыш етіп көз алдына келтіруге тырысасыз. Шулай бұл тағы бір ғылым сізге шундай бір кеңеш деп айтқан ешкілерден. Ең ауыр тарихта білесіз нәрсе? Ең ауыр нәрсе. Тарихына болған хәл етіп көз алдына келтіру. Мына ихтиярсыз, мен профессионал кіші, мен ғұмыр бойы тарих белән шұғылданым. Хәтта миңа да қой вақыт, шундай бір менде де шундай хис туып қоя, мен болған хәлне көз алдына башымда болған екен бұл деп, шундай бір шик та туып кетті, шундай бір фикірде үйгіріп кетейін. Әміне теге қазіргі күнде смартфон бар, компьютер бар, бүтін техник мүмкіншіліктер бар. Бізге нешіктер қазіргі күнде міне андай уақыт болмаған деген нәрсені көз алдына деген алды. Міне мен мәселен әлі түслі телевизорлардың нешік барлыққа келгенін қатерлеймін. Міне біз, менің бәләкәй шақта ең ғажапландырғаны болды білесіз нәрсе. Телевизорда екінші программа өшірілді. Міне кішкене ақылы барлығы телевизор еді, 60-шы жылдар башында. Мен анда 4-5 яш, біздің көрші абзый, язушы Ғазиз Мұхаммадшин бізге анау өмірі біз аңғыда досы көшіріп көрсетті бірінші программа. Міне ғажап болды. Қазір сіз аңа шамысыз да, мүмкіндік биқай алсын, пульт білән көшіріп отырамыз дейді. Бұрынғырақ жылдар, еке башқа мисаларын алса, бұрынғы соғышларын алса, бұрынғы шәхістерін алса, болған ол жоқ му? Қазіргі яшылда, ғұмыма қазіргі жәмғиятта бұл тарихқа қараш, әкелікке қараш. Хан заманларда болған ол жоқ му? Шундай шектер туған.
Шуңа күрә мин һәр вакытта да тарихны бәяләгән шакта тыңлаучыларга да, укучыларга да шундый бер киңәш бирәм. Тырышып карагыз. Менә 100 ел элек кешеләр яшәгән үз фикерләре, үз кайгылары, үз бәхетләре белән. 1000 ел элек яшәгән, алар башка шартларда яшәгәннәр. Алар өчен табигый шартлар булган. Һәм сугыш вакыты ул гаҗәеп зур фаҗига, гаҗәеп зур бурылыш, гаҗәеп зур үзгәрү кешенең бүтән психологиясе үзгәрә. Шуңа күрә бик җиңел бүген әйтергә, булар хыянатчылар, булар каһарманнар дип. Шуңа күрә сугыш вакытында бәяләгән вакытта төрле төсләрне алып карагыз. Менә кичә генә архив, кичә булган 3-нче көн булган архив архив идарәсендә сугышка багышланган бер утырыш булды, сугыш тематикасына. Менә безнең монда Казанский обвод дигән корылмалар төзелгән сугыш вакытында, алманнар белән немецлар монда килеп җитсәләр, әгәр дә аларның гаскәрләре аларга каршы шундый корылмалар, махсус оборона корылмалары төзелгән. Монда йөзләгән мең хатын кыз, бала чага, яшүсмерләр, бабайлар, әбиләр барып җир казыганнар кыш 41-42 елның кышында. Гаҗәеп авыр фаҗигале күренеш. Менә сугыш турында без сөйләгәндә гадәттә нәрсә турында сөйләйбез? Батырлар, ниндидер зур-зур җиңүләр, димме? Безгә беренче чиратта нәрсә күңелгә килә, фикергә, уйга килә. Менә шушы сугышлар, каһарманнар, алга барабыз, Александр Матросов, Кызыл байрак, Рейхстаг өстендә, сугышның төрле ягы бар. Сугышның төрле ягы барлыгын онытмагыз. Сугышта бүтән нәрсә дә булган. Чөнки кеше төрле. Сугышта тыл да булган. Мин аны кичә уйлап утырдым, шу утырышта утырган вакытта, менә 5 ел Казан мәсәлән тыл шәһәре булып яшәде. Менә кеше ничек яшәгән? Әбиләр, апалар, балалар ничек яшәгән икән? Менә шуңа күрә коллаборационизм дигән нәрсәгә бәя биргән вакытта мин һәр вакытта да сак булырга чакырам. Тарихны бәйләгән вакытта бары ике төс кенә кулланырга ярамый. Тарихны бәйләгән вакытта бары тик штамп куеп, менә бусы миңа ошый, бусы яхшы кеше, бусы начар кеше дип кенә ярамый. Шуңа күрә коллаборационизм феномены менә алманнар белән хезмәттәшлек иткән икән ул кешеләр. Хәрби формада, инде административ хезмәттәшлек яисә инде башка аңа бары тик теге бер төс белән генә, бер караш белән генә карарга ярамый. Не монда аклау яки гаепләү дигән нәрсәдән тыела. Андый нәрсәләр минем өчен, мин юрист түгел, мин адвокат та түгел, прокурор да түгел. Менә ул хәл булган. Һәм без аңа аек акыл белән карап, менә шушы фаҗигале бурылышларга, шушы фаҗигале язмышлы кешеләргә карарга тиеш, игътибар белән карарга тиеш. Һәм һич булмаса аларны аңларга. Аңлау дигән сүз бушракта дөрес аңлагыз мин? Аңлау дигән сүз монда аңлауны аңлата. Аңлау ягъни ул гаепләү түгел. Аңлау аларны аклау түгел. Менә монда тагын бер шундый бер куркыныч бар нәрсә бар. Шушы тема белән шөгыльләнәсең икән, монда миңа бик еш чырага туры килде шушы караш белән. Әгәр дә Искәндәр Гыйләҗев шушы темага алынган икән, димәк ул фашистларны ягы. Не, туш, дуслар. Әгәр дә Искәндәр Гыйләҗев бу темага алынган икән, димәк ул теманы аңларга тырыша. Менә шушы фаҗиганы күрсәтергә тырыша. Шушы фаҗиганы хәзерге буынга җиткерергә тырыша. Менә ул безнең тарихыбызда булган. Аңлыйсызмы? Бу бер хәзер бу темага ничек килеп җиттем, ничек килеп кирдем бу темага. Берничә шусы турында әйтәсе килә, чөнки ансыз булмыйдыр. Заманында минем әтинең бер зур хыялы бар иде. Совет вакытында күз алдына китереп карагыз, әле без кичкенә чакта, biz 58 yılda tuğan benim Kaşıya 1961'de bu Sovyet'nin ilk motor şahı dediğimde adil etkende şit illerden bir münasebet yok, şit illerge şığı yok, kontaktlar yok ve şit turunda orada gazete aşabiliriz. Şit diller ilönü degen нәрсе o bizning üçün egzotik. Hem de bizning әтенің şu bir xiyal var, балаларын bir şit dilini motor bilsinler. Ve şundan başlandı o. Hem bizni Mansur degan Kaşıya biləsizdir, Admiyasını biləsizdir, Mansur Gıylajevni. Biz onun bilan Qozonning 94-maktabida o'qidik. Chunki anda ikki yaxshi yuqori darajada olmon tili nuqtalari bor. Mana shu vaqtda men olmon tilini o'zlashtira boshladim. Ham albatta
соң үстеме рәвештә дәресләр алдым. Аннан соң инде бер вакыт безнең яшь пионерларны 75 ел булды, 13 яшь 71 елда безне ГДР алып киттеләр, дуслык поезды. Менә бу беренче шундый Алмания белән танышу булды. Әлбәттә ГДР белән танышу булды. Мин анда Бранденбург кафасын да күрдем, Берлинның бүленешен дә күрдем. Әлбәттә минем өчен теге якта империалистик дөнья, дошманнар, капиталистлар иде. Әлбәттә без яшь пионерлар иде. Шул вакытта менә 60 ел ахырында мин Совет фильмы «Могильская тетрадь» дигән фильмны күрдем. Кызык өчен карап чыгызам, интернетта табасыз фильмны, «Могильская тетрадь» дип аталган. Русча булса җилгә башланган, 63 елда чыккан, 67-дә, 68-дә менә бала чакта чыгып күрдем. Шунда беренче тапкыр мин аңладым, сугыш вакытында татарларның кайберләре Alman ягында булды. Чөнки анда күрсәтәләр Муса Җәлилне, анда күрсәтәләр Абдулла Алишны, аларның кахраманлыкларын, ләкин шул вакытта бөтенләй теге Alman ягында булган татарларны күрсәтмичә утыра алмаганнар, һәм күрсәттеләр, әлбәттә алар бик теге кимсетеп күрсәттеләр, әлбәттә негатив яктан күрсәттеләр. Шәфи Алмаз дигән исемне беләсез, римскәмез бар. Шәфи Алмаз безнең mesela 20 yıllarda indi migrasyaya gitken, şmeker, diplomat, Musa Jalil bilen şulay elimtede bulgan soğuş vaktında Şafi Almaz rolün başlardan Rəfqat Bikşentayev şu filmde. Gerçi olan adını yaşamadan. Anasını yaşamadan, yaşamadan. Lakin genial başladı. Şu çıkışın tragedisi var. Anda Halimcan İdrisi degen tağlardan emigrantı var idi. Anın oğlu İldar İdrisi 1944 yılda 17'de yaşanan oğlu Ali İsa Münih'de yaşıyor. Şu İldar İdrisi'ni İldar Hayrul'un bu vaxtdaki yaş artist. Şunda bir hacayipler kalgan. Şu şimdi nişektir sinip kalgan konularına birçinden demek Alman filmlerin, Almanya'ya varıp ikinciden şu filmde hayallerini kurup hemen dünyalar özgerip gitti. Dünyalar başlandı, mülkiyetçilikler başlandı. Hem 90 yılında birinci tapkır gittim Almanya'da. Aslında bütün teknik gerekleri şey yaptım. Birinci tapkır stipendiya aldım, 10 aylık stipendiya. Hem ben gittim Almanya'ya. Yana Resaltar Soyuz'a var idi. Resaltar Soyuz'ları jimrilmedi. Germaniyalı yana birleşken idi. Bizde özgürlükler gitti. Hem 90 yılda bir yıl çaması Germanya'da oldu. Köln şehirde, Köln Üniversitesi'nde. Hem şunda benim birinci maksat idi. Bu temaga dermen deyip, alınarman deyip oynamadım demek. Hem Köln şehirinde Tatarga qaragan çit dillerde bulgan barlıq basmalarını aktarıp çıktı. İmigrant edebiyatının Nemis dilinde, Türk dilinde, İngiliz dilinde, Fransız dilinde, İngiliz dilini bilmeyeyim, İngiliz dilini biraz okuyayım, Fransız dilini biraz okuyayım, Türk dilini biraz okuyayım, Balyak dilini biraz okuyayım. Bütün kopyalarını yapsam, bir мәгълүмат toplap qayıttım. Birinci tapkır mı şunu prorыв yasadım bizimce. Çit dillerdeki tarih edebiyatını Tatarlar qaragan, Tatar tarixine bağışlanan edebiyatını biraz aşıp qayıttım bizimce. Hemen nasıl basmalar da oldu, nasıl bilgidir. Geçikler de oldu. Çıkış yasarga bizning vaqtda matbuatda da çıkış yasadım. Yöneliş aşıldı demek. Ondan sonra 95 yılda indi oğlu rəvişdə dağın bir Alman stipendiyasına dokumentlarını verdim. Hem bu Alexander von Humboldt degen fond var orada. Vayfond demek indi. Alar mena mülkiyetçilik verdiler. Yıl yarım dağın Germaniyaga barıp maxsus tarihi izlemeler alıb var. Mening de şunda oğlu rəvişdə şu temani təqdim etdim. Mena qarab zor vaqtlarda bizdeki bolgan stereotiplar. Hatta mening bu ustazım Mirqasim Osmanov, onun ismini biləsizdir. Bizim büyük tarixçimiz, Qızanç Qaxoşevli mərhum. Bizim tariximizdə şöyle zor, tirent iz qaldırğan şəxs. Orta asır tarixini öyrənmişik, bizdə Tatar mədəniyyəti tarixini öyrənmişik. Şundan da dik zor şəxs. Mənə şu Mirqasim'a bu min aytdı. İskəndər Nikaş, bu jigitim deməkdir. Belki bu temanı təqdim etməzsin. Sağ bol, siyasətə kirib ituğum var. Çünkü işinden de bunda tayplı işler öttüğü şu an pek kıyım. Ya sen vakti başlaysın, ya sen kurulu başlaysın. İkisi de dürüst. Şu an Kur'an'a etti, belki sen bu temağı alamazsın, belki başka temağı bilen şıkılmaz.
Ләкин мин инде дәртләнеп киткән шикелле. Азмы күпме бу тема белән таныша башлаган идем. Шуннан соң мин ел ярым Кölн'дә яшәдем, төрле архивларда шөгыльләндем, төрле китапханәләрдә китаплар укыдым, газеталар, журналлар укыдым. Берлинда, Потсдам, Кобленц, Фрайбург, Мюнхен. Санап чыктым аннан соң Германия 60 шәһәрдә булган. Узган. Алардагы архив хезмәте белән бик яхшы таныштым, китапханәләрнең эшчәнлегенә бик яхшы таныштым. Зур китапханәләр, гаҗәеп бай, гаҗәеп җайлы эш өчен. Архивлары җайлы. Хәтта тышкы эшләр министры архивында да керәсең, документтан күрсәтәсең, дә утырасың, сиңа бөтен телефон документлар бирә. Хәзерге көндә мәсәлән Германиядә да хәтта бердән-бер архив, ул тышкы эшләр министры архив министерства иностранных дел Auswärtiges Amt дип аталган булганчы. Менә аларның архивында фотога төшерүләр үсә. Бүтән теләгән документларны фотога төшер. Ике шарт белән тавышсыз булса, һәм лицсез булса, лиц кышкысыз булса. Шулай итеп материал тупладым, ахыр чиктә кызык минемчә шактый кызык материал килеп чыкты. Шуннан соң 90-нчы ел ахырында мин диссертация яздым, монографияны бастырып чыгардым. Монография вакытта әле дөресен әйткәндә, ул вакытта тарихка караш либералрак иде бүгенгегә караганда. Ничектер төрле тематикага мөмкинчелекләр ачылган иде. Әле мине ул вакытта контакт итәмәделәр, киресенчә мактадылар, ул китап басып чыккач. 98-нчы елда беренче тапкыр шушы темага китап басып чыгардым. Соңрак ул менә изге реклама ясый иде. Без 2005 елда безнең Татарстан китап нәшриятында басылып чыкты дигән бөтенләй үзгәртте. Нык кына яңа материаллар өстәдем. Соңрак аны Мәскәүдә шундый бер вечер дигән нәшрият бар. Шушы вечер нәшриятында 2008 ел булды. Алар шушы китапны бераз кыскартыбрак. Аларның Враги и союзники дигән сериясе бар. Враги и союзники дигән серия. Һәм алар белән махсус чыгып, мөрәҗәгать давай менә шушы темага бастырып чыгар. Алар менә шундый кирәк форматта китаплар чыгаралар. Төрле хәрби тематикага багышланган. Һәм менә шу арасында бу китапта басылып чыкты Мәскәүдә. Һәм аларны интернетка бас кызганча башка китап китапларда юк. Ләкин интернетта укып була, таныш була, әгәр кызсагыз, кызганча башка беркемгә өләшә алмыйм. Китаплар калды 2 штук үземдә. 2 нөсхә. Менә бу гомум аңлатмалар. Әгәр дә шушы гомум аңлатмалар турында сорауларыгыз булса, соңрак бирегез. Хәзер инде әйдәгез менә бу конкрет шушы темага беренче мәгълүмат кыскарынып бирим. Мин күп вакытым бар, Айдар син алып оештыручы. Турса? Хорошо. Демәк, менә ни өчен Алмания беренчедән шуннан башлыйбыз. Үзенең сугыш алып барган вакытта үзенең көчләренә генә ышанмыйча башка халыкларга таянырга булды. Чөнки менә карагыз, шундый бер гаҗәп бер нәрсә бар, национал-социализм идеологиясе. Сез барыгыз да беләсез, ул хыянатчы, расистик идеология. Ул башка халыкларны әлбәттә кимсетеп, аларны түбән дәрәҗәле халыклар дип бәйли. Һәм национал-социализм теориясендә халыкларны берничә сортка бүленгән. Мәсәлән, аларга якынрак халык, әлбәттә немецлар, алманнар, иң югары раса, иң югары дәрәҗәдәге халык. Аларга якыная, ләкин алар белән бер баскычта тора алмый, мәсәлән, шведлар, Норвегия халкы, Дания һәм башкалар. Аннан соң түбәнрәк дәрәҗәдә инде башка Европа халыклары, тагын да түбәнрәк дәрәҗәдә славяннар, төркиләр әле ничектер югарырак страннарга бар. Һәм инде иң түбән баскычта һәм бу сәясәтнең бу карашның нәтиҗәсен барыгыз да беләсез, ул яһүдләр, шигәннәр башка. Һәм сугыш башланыр алдыннан бер атна калганда Алманиянең хәрби штабы утырышларының берсендә әйтелгән иде. Беркемгә дә сугыш барышында корал бирергә тиеш түгел. Бер башка халык вәкиленә дә бернинди очракта да халык, бернинди башка халыкка корал бирергә тиеш. Һәм аңлатма бирелгән.
Чөнки ниндидер шартлар тууарга мөмкин, ул коралны безгә каршы кура алар. Менә шундый аларның бик гади логикалары бар. Алманнар сугыш алдында башка халыкларга таянырга планлаштырмаганнар. Алар планлаштырган 2-3 ай күп булса, içinde алар Советтар Союзы формаль итәчәкләр һәм бетте шунда. Чөнки 39 елда сугыш башланды, Европа халыклары Алманиягә бернинди дә җитди каршылык күрсәтә алмадылар. 2 атна эчендә зур-зур Европа дәүләтләре җиңелде, формаль ителде. Эйфория, Алмания иң көчле, стратегия ягыннан да, антропологик яктан да, сәясәт ягыннан да, хәрби яктан да, корал ягыннан да, бөтенсе бар яктан да тулысынча эйфория. Һәм менә алманнар Советтар Союзына каршы сугышка башлап планнарда башка халыкларга таяну юк. Әлбәттә, славяннар түбән дәрәҗәдәге халык, ләкин тора-бара бу караш үзгәрә. Тора-бара бу караш үзгәрә. Һәм беренчеләрдән бу алманнар инде 41-нең булмаса җәй ахырында дип әйтик, 41-нче елның җәй ахырында карый башлады. Бара килеп чыга. Үзенә күрә татарча әйтсәк, урысча әйтсәк, про запас. Союзники про запас. Алар уйлый башлыйлар. Әгәр дә без бу сугышны тагында, бу сугышта да сузылып китсә, әгәр дә безнең резервларыбыз, кеше резервларыбыз җитмәсә, без уйларга тиеш киләчәк турында һәм киләчәктә безгә кемгәдер таянырга кирәк булыр бәлки. Бу да шуны сак кына уйланулар дип. Кемнәргә таянып була? Советтар Союзы күп милләтле халык, күп милләтле дәүләт. Күп милләтле дәүләт колысына Ленинга итеп күрсәтелә. Алмания пропагандасы сугыш алдыннан бар дип шуны әйтә. Советтар Союзы зур дәүләт, күп милләтле дәүләт, һәм ул милләтләр үзара бик талашып яшиләр. Бөтенсе урысларны яратмыйлар, нәфрәт тараталар, һәм бер генә төрксән бу дәүләт җимерелеп китәчәк, таралачак. Димәк, менә шу күп милләтлелек немецлар пропагандасы өчен үзенә күрә бер ничектер гарантия булган. Алар шулай уйлаганнар, менә без хәзер шушы халыкларга ниндидер вәгъдәләр бирсәк, үтәмәсәк тә, вәгъдә бирсәк, алар безгә ярдәм итәчәкләр, руска каршы күтәреләчәк. Чөнки алар бар тик рустан котылырга хыяллана. Бу пропаганданың да Розенбергның карашлары, Альфред Розенберг төп пропагандист, алар белән шушындый карашта булган сугышка. Ләкин төрки халыкларында бер аерым бер урында торган төрки халыкларында әлбәттә төркиләр, Кавказ төркиләре, Орта Азия төркиләре, Урал төркиләре, алар өчен ниндидер бер үзенә күрә бер башка караш формулашкан. Чөнки алар мөселман. Алманнар азмы күпме ислам диненә ничек дип әйтгәндә бик җылы караганнар дип әйтеп булмас. Ләкин һәрхәлдә ислам диненең антиколониаль, анти-инглиз дип әйтгәндә, анти-француз, анти-рус тенденцияларын файдалана алган. Бигрәк тә шунысын алар онытмаганнар, чөнки беренче дөнья сугышы вакытында ул тема турында мин үзем сезгә кызыксынса тагын да сөйли аламын, чөнки хәзерге соңгы вакытта менә шу беренче дөнья сугышы сюжетларында да шөгыльләнәм безнең мөселман әсирләрнең язмышы белән шөгыльләнәм. Һәм Реньяма китабын теория дөнья күргән шу беренче дөнья сугышына багышланган мөселман хәрби әсирләрнең язмышына багышланган Германиядагы. Димәк, алар тарихи мисаллар таянганнар, тарихи хәлләргә таянганнар. Дөнья сугышында алманнар мөселманнар белән бергә булганнар. Мөселман дөньясы белән бергә булганнар. Мөселманнар, бигрәк тә Төркия, Осман империясе, Германиянең союзнигы булган. Бу димәк, ислам дөньясына таянуның беренче. Икенчедән, төрки фактор. Бердәм төрки халыкларның бердәм идеологиясе, төркичлек идеологиясе алманнар өчен якын дип күренгән. Һәрхәлдә алар уйлаганнар, бу төркичлек, төрки халыкларның бердәмлеге теориясе безгә якын, ул безнең милли карашларыбызга якын, ул безнең шулай ниндидер союзник булырга мөмкин, без фикердәш була алабыз дип исәпләгәннәр.
Demek ki ben şu Müslüman faktörü, Türkiye faktörü, üzerine göre bir rol oynayanlar, hem Almanlar, alarını üzerinin aldığı şenliklerinde, şu halkların hizmetleşlikte tartılmış şenlikinde faydalanırlar. Elbette bunlarda immigrantların pozisyonu, kayber Alman alimlerinin pozisyonu aytırga bolar, çünkü onlar her vakitte da bigrek de zor Alman alimleri, şarkı küçük bilgiçleri, onlar şu Türkiye dünyaya iktibar ko'rsatganlar, iktibar ko'rganlar, hem hamanda yetakchilikka shu narsani shu fikrini yetkazishga tirishganlar. Mana Türkiye xalqlar, Türkiye Müslüman xalqlar bizga yordam eta oladilar, biz ularga tayanib olamiz. Hem mana iktibar edasiz. 1936 yılda Germaniyada birinchi taqir Türkiye xalqlarga bag'ishlangan zo'r shunday tarixiy izlanuv dunyoda. Bu Gerhard von Mende degan professor bo'lgan edi. Ham bu Gerhard von Mende degan professor Türkiye xalqlari bo'yicha, tarixi bo'yicha bilgich u. Gerhard von Mende bastırıp çıkaran bu kitapni Türkiye xalqlarining azadlık kurashları degan tema. Bu men ana birinchi Yevropa tilinde birinchi chiqqan sovetologik kitap. Sovetologiya shundan boshlandi deydi. Menda haqida kritik ma'lumot beraman. Gerhard von Mende turunda da ana bolalar turunda tendенция сделала. Батарея очень сильно разряжена перед читанием даже. Ну хорошо, рак я олень. Так. Buna bunda bir prezentatsiya üstlendiğini demek şu şunday qarashlar bilan Almanya soğuşuna devam ediyor. Hem gitmese, daha bir faktörünü ispatlamak gerek. Gitmese soğuşun birinci aylarında Germanya koluna distelegen, yüzlegen, min Sovet soğuşçusu. Buna soğuşun birinci aylarında şu bir facianı göz ederiz biz dostlar. Göz alına gidip bakarız. Milyonlardan Sovet kişisi, Sovet soldatı esirlik geliyor. Buna son sizga bir son bitirem, elbette yoqdan chaqna bo'lsa şey bo'lsa, bizga so'g'ish davomida Almaniya qo'lina 6 milyonga qadar Qizil Armiyachi asirlik qildi. Konkret statistika bor, 5 milyon 860 elin. Qutda chiqish son ko'zalga kelib boramiz. 5 milyon 860 ming, 6 milyonga yaqin. Bu alib askarilargina. Ular arasında turli xalq vakillari. Böyle. Şu nasıl? Buna bir şey göstereyim mi? Bu temaga men to'xtalib turmayman. Umuman munosabat çok değil. Naşar bo'lgan. Yumshoq qilib, naşar bo'lgan. Sovet asirlarine munosabat Almanlar tarafından g'ajoyib darajada naşar bo'lgan. Mesela İngiliz yoki Amerikan yoki Fransuz asirlarine anday munosabat bo'lmagan. Bunun sebepleri de ortak sebep. Lakin Almanya uylana başlıyor. Avgust ahırında mesela indi onlar kolunda 2 milyon Sovet esiri var. Onların işledi. Onların oşatırga gerek, onların işittir asarga gerek, onların işittir saklarga gerek desin. Hem ekirnep şu faktörler, türlü faktörler Almanya'nın şu fikirge giderler. Bu türlü halklarda biz dayanıp alırız. Rus bulmalı. Çünkü Türkiye faktörü var, Müslüman faktörü var, immigrantların pozisyonu var, Alman alimlerinin pozisyonu var. Kinet kelimine bu esirlerinin sonu artıp gitti, alartıldığı gerek, nersi işlerge alırlar. Hem ekirnep şunday fikir bu. Eğer de biz sağ kana olsa da, yumuşak kana olsa da, şu Künçürüş halkları, Türkiye Müslüman halklarına veren oldu. Ve Türkiye Müslüman halklarına tayansa belki bizge fayda olur. Hem de şu fikirge gelip 41 yılın Ağustos ahırından harbi esirler radyolarında mahsus komissiyalar var. Elege bu öyle bir nitelikte zor hizmetler çıktığında söz değil. Lakin Ağustos ahırında 41 yılın Ağustos ahırında demek ki soğuş başlanmalarına 2 ay mahsus Künçürüş Ministerliği degen
Розенберг жетектеген, Альфред Розенберг жетектеген министрліктің махсус комиссиялары иштолған, әрбір комиссияда 20-25 кіші. Мұнда сүнді тоштырмыша болмасы. Һәм алар менә Советлар Союзы территориясында, бигрәк тә Украина һәм Белоруссия территориясында булган хәрби әсирләр лагерьларында эшли башлый. Бу комиссия составларына алманнар кертелә һәм иммигрантлар кертелә. Мәсәлән, менә безнең татар махсус татар әсирләре белән эшләү өчен оештырылган комиссия составында атаклы соңрак атаклы галим Әхмәт Тимер булган. Әхмәт Тимер ул вакытта 41 елның 17 июнендә визаны килеп, Парагос Хамбург университетында диссертация укыган өлкәләр буенча. Һәм ул Алманияда яшәгән, Алманияда үзенең фәнни эшчәнлеген алып барган һәм соңрак 43 елга кадәр шушы татар хәрби әсирләргә эшчәнлек алып барган. Менә шулай итеп алар, әгәр дә сез кызыксынсагыз, ничек эшләгән ул комиссияларны сез табыгыз. Кемнең Әхмәт Тимернең төрек телендә шундый бер зур хезмәте бар, 60 ел Алмания дигән, 60 ел дәвамында Алмания белән бәйле булган, анда эшләгән, анда укыткан, анда димәк яшәгән, һәм аның менә шушы комиссиялар эшчәнлеге турында бик кызыклы фикерләре бар һәм документлар китерелгән китапта. Шуннан соң әкренләп сугыш алманнар планлаштырган сценарий буенча бармагач, әкренләп 41 елның ахырына алманнар шундый фикергә киләләр. Блицкриг дигән нәрсә, ягъни яшен тизлегендә барган сугыш барып чыкмады, Мәскәүне алып булмады, сугыш сузылып бара, сузылып китә. Әйдәгез әле без менә шушы төрки мөселман халыкларына таянырга тырышып барыйлар. Шушы мөселман халыкларның үзенә азатлап барыйлар. Һәм менә шушы комиссиялар, шушы алар партик нәрсә белән шөгыльләнәләр. Исемлек төзегәннәр алар комиссиялар. Алар ниндидер пропаганда алып бармаганнар башта. Алар исемлек төзегәннәр, кемдә нинди белем бар, югары белем, урта белем, нинди караш большевикларга, нинди караш дингә, нинди караш коллективизацияга, нинди караш урысларга. Алар шундый сораулар биргәннәр. Мәсәлән, шул Әхмәт Тимер татарча сөйләшеп йөргән әсирләр арасында кем татар икәнен белә, татар яки башка. Алар белән сөйләшергә алып бара. Һәм менә шушы анкеталарны төзи, көннәр шундый мәгълүматлар тупый, менә шул лагерьда 48 татар әсире бу лагерьда, 112, бусында 300, тегесендә күпмедер шулай хәзер һәрберсен барлаш үзенә күрә шундый бер справка төзи. Һәрбер лагерьда. Бик гаҗәеп шундый тетрәндергеч тарихи материал. Һәм менә ахыр чиктә 41 елның ахырында шундый карар кабул ителә, махсус рәсми карар. Ул Көнчыгыш легионнар төзү турында шундый бер приказ. Менә монда күрәсез, нинди легионнар барлыкка килә. Тәваритегез беренче булып ана. Түркстан, Кавказ мөселман, әрмән, грузин легионнары барлыкка килә. Күрәсез, Кавказ мөселман икәнлеген. Соңрак ул Төньяк Кавказ легионына һәм Азербайҗан легионына бүленә. Аннан соң игътибар итегез, тагын бер гаҗәп бер каршылык дип әйтмәгән. Грузиннар, әрмәннәр шулай ук Төркия легионнар дип саналалар. Нәрсә грузиннар да әрмәннәр төркиләр беләме? Һәм Төньяк Кавказда да игътибар итегез, анда актив халыклар, кулаклар, алардан башка Дагыстан халыклары, башкалар, Төркия халыклары. Һәм игътибар итегез, Идел Урал легионы. Гәрчә татар исемлекләре шул август 41 елның августында төзелә башласа да, Идел Урал легионының төзелеше турында буйрык барып августта гына белдерелә, аңлап була һәм легионга, Идел Урал легионына димәк байрак 42 елның 6 сентябрендә тапшырыла. Димәк 6 сентябрь 42 ел рәсми рәвештә Идел Урал легионы оештырыла. Димәк, бу шундый бер зур структура барлыкка килгән, оберкоманда Вермахт дигән, ягъни хәрби көчләрнең төп командасы астында Көнчыгыш легионнары дигән структура барлыкка килә. Һәм аның җитәкчесе булып генерал-майор Ральф фон Хайген булды. Менә сез карагыз, хәзер иң зур активлык алманнарның шушы
harbiy birimliklerini tüzüde 42-43 yıllara var. 42-43 yıllarına kadar. 43 yılda 42 yılda birinci batalyonlar tüzüle. Ruhsat edilen bardak şu legionlar sastavında bardak batalyon degen batalyondan zorra birimlik tüzüle yaramı. Batalyon 901 bin kişi oldu. Demek buna sebep kalıyorsunuz. Mesela Türkistan Ligiyonu'da neçe batalyon tüzülgen, Muzur batalyon demek o kub olsa 10 bin kişi. İdil Ural'da Jide batalyon demek 10 kişi. Varlık burası 55 batalyon tüzülgen. Bu 42-43 yıl devamında 53 batalyon bu yani mesela kub olsa 53 bin kişi. Bütün halklar. Alanın bütün strukturalar Polşa territoriyasında uğraştırılan Radov şehrinden yetekçilik yapmış. General von Haydun'da Radov şehrinde oturgan hem şu şehirde türlü şirek şehirlerde olan şu legionlarının Türk lagerleri. Alar demek lagerlerden prosedurası şartı hafif olan elbette başlarına şu isimliklerle dayanıp harbi eserler lagerinde propaganda olup bara başlıyorlar. Kim legion şirketliği, kim üzerinin ilini azat ettirgetliği, kim bolşeviklar başa soğuşturgetliği. Bunda da güçlük kırtı legionga negizde bulunmagan. Aslında koy vakit bizden Rezget'te yazganlar idi zamanında Rafael Mustafa da bu sajeli türde yazgandaydı. Alarında güçlük tuturganlar legionga. Güçlük tuturu nesine kere bu? Bunda logikana koydu. Niçin Nemslarga kişilerini güçlük alanın ihtiyarlarına karşı şu legionga kırtı. Birkitü. Çünkü alarga bir krizinliklemesi kural. Ama bu kişiler anlasın bu, eğer de kişiler kırpılgan iken bu dünyada şu kural anlasın, aldanlara karşı vuramalı. Mınamada strukturası etilgen faydalar nişik varganlarını, mesela alar harbi esirler lagerlerinden koşulgenler başta birinci lagerde, buna Vostok Mazovetski degen şehirçikte Polşa'da anlarsın, tam for lagerde olanca birinci ve yeninden Sedilse de olan Sedilse degen bir kişilik şehirçikte. Anlarsın ki her legionyonun özünün Türk lageri olan bana kurası olduğunda ko'rsatilgan. Azerbaycan legioni hem bizim İdil Ural legioni, Yedlina degan şehirçik Radomasında kişiler şehirçikte uğraştırılgan. Orada uğraştırılganlar yakın yerde olan. Buna qarag'siz Hindi xalqlarini kiritgan bu resmi prikazlar bo'yicha, resmi buyruqlar bo'yicha nemislarning klassifikatsiyasi bo'yicha terjimani aytdim. Kimlar kiritilgan? Turkiston legioniga kimlar kiritilgan? Ozarbayjon legioniga, Tunyo Kavkaz legioniga kimlar kiritilgan? Bu millatlarning bor rezervatsiyasi ekansiz, masalan, Tunyo Kavkaz legioniga kiritilgan. Gruzin legioniga, Armen legioniga, ham Idil Ural legioniga, biraz Ufa ham Qozonda borlar. Tatarcha kelishadigan shu boshliqlar, Tatarcha kelishadigan shu bosh, Mari, Udmurt, Amanlar. Bu resmi rəvişdə şulay kiritilgan. Demək, onda Tatarlarla deyil, bunda demək İdil Ural xalqları, başqa İdil Ural xalqları kiritilgan bu. Nə? Alarındakı hərbi yenililərin bütün uniforması ixtibar edir bizim İdil Ural legionunun bu dəstəklə uğradılan aşırı kullanılır mesela. Hem balonlar bunun türlü Çinlerin balonları, onda burası Vlas farmiyasına kadar var, bu bütün süpürgen gibi. Demek buna İdil Ural, Toş, Jeye Hamburg, göstertilgen yeşil, zenger, düz olmadan, izles olmadan. Bunda da dikkat meselesi de bu, çizgi tuşlarıyla uçarlar. Bunlar uniformaların, koy bir misalların ki göstertilgen onda İdil Ural legionunun uniforması yok. Hazır bana şu min anda üstelik etken Jide batalyon kurunda. Demek İdil Ural legion sastavında var da ahır şekilde şu 42-43 yıllarda Jide batalyon tüzülgen. Jide batalyon tüzülgen. Hem alanın yazmışımda gösterdim yine batalyon İdil Ural legionunun yetekçisi etip Alman mayor Oskar Panzek'in dörtlüğü pek çok bir ülken kişi oldu 1895 yılında olan kuzatlıklarda soğuş şartları için 40 yaş olanlar.
майор, 40 yaşında майор, yukarı derece ofisер болмаған, sonra подполковник дәрежесін ала, татарша білмеген, rusça bilgen, ukraincha bilgen, көпмедір уақыт Мәскеуде Алматы елшілігінде эшлеген. Һәм гадәттә батальон бүленгән, һәр бер батальон бүленгән роталарга, рота, һәр бер ротаның гадәттә роталарын, демәк, батальонның җитәкчеләре алманнар булган, да исемнәр билгеләр булганнар, исемнәр күрсәтте мине. Алманнар булган, менә роталарда ике ротасының җитәкчесе татар булган, ике ротасының җитәкчесе алман. Демәк, бу легионнарда, әле бу батальоннарда татарлардан тыш алманнар да булган. Мәсәлән, һәр бер батальонда кимендә 40-50 алман кешесе булган. Мен асылы берничә ел элек бер алман егете инде алман кеше язып җибәргән иде. Минем әтием, яки бабам дип хәтерләмим, фотоларын җибәрде. 827 батальонда булган дип, аны фотоларын җибәрде, татар формаларын алып барган фашларга каршы пропаганданы һич булмаса, без фаразын әйтә алабыз. Бәлки булса җәлил төркеме булгандыр, бәлки Айран Кормаш дип әйтгәндәйме, төркеме булгандыр. Ничек кенә булмасын, бу төркем, менә 825 батальон Белоруссия территориясенә килеп, анда шундый бер махсус хәрби операция планлаштырыла. Алар 23 февраль 43 елның 23 февралендә баш күтәрәләр һәм 900-гә якын легионерның 600-е партизаннар ягына күчә. Аларның язмышы шактый катлаулы, күбесе һәлак булалар шу сугышларда, партизан отрядларында сугышып алманнарга каршы инде соңрак кире кайтканнарны фильтрация көтә һәм күбесен аннан соң совет лагерьлары 25-20 ел аннан соң һәр берне шу соңрак иленә кайткан кеше шушындый язмышка дучар булган. Менә монда кайбер фотолар, татар легионерларының униформасы, менә майор Оскар фон Зекендорф шушы абзый бүләкчеп йөри. Үзенең тормышы да булган, мәдәни тормышы да булган, күрәсез, легионда оркестрда булган, легионерлар төрле вакытларда тамашаларга да җыелганнар, үзенчә алманнар булганнар, рухи мәнфәгатьләренә катнашканнар үзенчә. Ләкин менә шушы беренче батальон баш күтәргәннән соң алганнар, үзегез күрдегез, мин аны да бөтен һәрберсен сөйләп тормадым. 826-827 батальоннар, алар бөтенсе дә төп сугыш барган аренадан, сәхнәдән ерак кемдер, батыш Украинада, соңрак кайбер батальоннар Франция, Бельгия, Голландиядагы күбрәк ниндидер саклау, төзелеш функцияларын дигәндә складлар саклаганнар, станцияларны саклаганнар, күперләр саклаганнар һәм башкалар. Һәм димәк, алар менә шунысын әйтеп узам, менә бу беренче батальон баш күтәргәннән соң татарларны актив сугышка якын китермәгән. Димәк, татар батальоннары, без аларны Алман армиясе составында булсалар да, әйтә алабыз, алар Кызыл армияга каршы, Совет Союзына каршы сугышмаган. Ләкин кайбер көнчыгыш батальоннары алар Совет Союзына каршы сугышканнар, мәсәлән, кайбер Түркстан батальоннары, кайбер Азербайҗан батальоннары, Сталинградка каршы сугыш, Сталинград юнәлешендә барган һөҗүмдә дә катнашканнар, Кавказ өчен сугышта да катнашканнар, соңрак Европа илләрендә сугышта катнашканнар, ләкин татарлар актив сугышларда катнашмаган. Күрәсең, монда яшел группаларның эшчәнлеге үзенең нәтиҗәсен биргән. Монда әлбәттә әллә нәрсәләр сөйләп булыр, мин дөресен әйткәндә бик кыска гына мәгълүмат бирергә тырышам сезгә. Тагын бер ягын әйтәсем килә. Бу хәрби хезмәттәш. Бу хәрби хезмәттәш. Менә бу хәрби фаҗига дигән әйтәм. Менә бу монда сан турында әйтәсем килә. Менә әгәр дә 7 батальон төзелгән дип әйтәбез икән, бу әйтәбез күз алдына карый. 7 батальон якынча 7000 татар хәрби әсире менә шушы хезмәткә алынган. Ләкин бит әле беренче фазалар, беренче баскычлар бар. Димәк, минем фаразлавым буенча шушы легионның төрле структуралары, ягъни беренче лагерьлары, аннан соң шушы юнәлештә хәрәкәт иткән шәхес
текстлерden alsak, barısında şu sonlardan alsak, o menimçe bu şıra 25-30 min inku. Demek, mene şu batalyon, şu legyon gibi kural, bu bizim Tatarının 25-30 minin acıkası. İş gibi. Her halde mene bu soğuştan sonra olan filtrasyon işleri, bizim arşivlerde hazır. Yobuk kızgan çıkan bu filtrasyon işleri. Şunu rastlı, mene bir sonlarını yapınca rastlı. Mahsus bunda soruşkanım da var. Yaşam imdatımızın arşivler başlamen. Müdafır Alman arşivlerden anlaşılır. Şu sonlar benim şeyim dürüst. 25-30 ilk kurulsa. Başka halklarda bu buraya. Mesela Türkistan halklarını alsak, Özbekler, Kazaklar, Türkmen, başkalar, Kırgızlar. Onların bütün bir kalsan 100 bin kıyı. Şu legyonda bu şahıslar. Daha bir nersene, daha bir yoğun aytası bilemeyim da kongresizge. Harbi meselelerinde, harbi situasyonlarda para az gerçeklikler yani. Para değil. Bu da çıkış vaziyeti. Bu da çıkış. Öyle siyasi hizmetler. Çünkü Germanya'da o harbi hizmetler şirketler siyasi strukturuna düzgün hem siyasi yaptan da şu harbi avanturuna temin ederler. Mesela Künçülük Ministerliği diye struktur var. Germanya'da savaş vaktinde hem anın sastavında mahsus türlü halklar bilen iş albarı için strukturlar düzüyor. Türlü kişiler uyuşmalar. Biz anın Neves aralarında lek işlemi diye atanlar. Biz anın altımız Tatar dokumentarının jitekçilik uyuşması diyor. Bu diyor propaganda için cevap veren türlü sosyal yaktan temin ediyor. Yaralı soldatlarına temin ediyor. Medeni işler alıp barı için cevaplı olğanın da bir jigirbilik kişi olan şu uyuşmana jitekleyen bir seyir güne bir abzay, advokat Heinz Unglau denen nemis kişisi. Tatarça da bilmeden, Rusça da bilmeden en acayip şunda 1995 yılda şu kitap için materyal çıkan vaxtda o abzay isen idi. Min anlıyorum Hamburg'da, Lauenburg degen şehirde şuraştı. 3 gün biz anlıyorum bir ozdurdu. 3 gün devam olmalı çiğledi. Mindeşmedi. Baylık sıralarına koydu. Şu dedi küpçilik yapamamız iyi. Deferek kenamız iyi. 90 yaşındaydı. No, aşık, ayak akıllı. Bütün mesela katılıyor. Katlarına oturup paylaştık. Biz anlıyorum. Ne olaydı? Mindi Tatarlar turunda bir kitap okuyan ediniz boş kadar. Şu işi de kaldı. Beni anlasın. Şu iştekçilikte. Şu şöyle yaşamak iştekçilik. Oylar da bir Tatarlarla anlasın. Dostlaşıp gittim. Hem kızı bir günde kadar Türklerle bildik. Dostluk önünde Türk işmalarında işleydi. Pensiyada olsa da. Şartlı ilgam olsa da. Mene şu uyuşmağa anlatsın. Türlü Tatar imigrantları kırtılgan, Tatar galyonları kırtılgan Almanya'da yaşayan. Hem bu uyuşma Kırşik'te Tatarça gazete çıkarılan İdil Ural gazetesi. Eğer de siz kızısınsanız bu internette var. İdil Ural gazetesi. İdil Ural gazetesi 42. yılın noyabrından başlar. 45. yılın martına kadar çıkan. Şartlı regular çıkan demekliğinde Latin harfler. O tipik ideologik propagandistik gazetinde o hatta bir şey şartlarla kızık informasiya türü. Lakin fakt olarak kızık Germanya hazır özünün kitaphanelerinde olan materyallarını hazır atsifrovka diye aytadi. Şu narsadan şoğlanana hem şu gazetelerin kubisini siz internetden koyamazsınız. Originalda. Şunsa gana kızık. Almanya'nın en zor kitaphanesi, Berlin kitaphanesinde bu gazetenin sonları vardık 43. yılın Ağustos'undan. 42'nin güzelinden Ağustos 43'nin Ağustos'una kadar bir sene. 43'nin Ağustos'unda Musa Jalil anlattı. Kırışteşleri kullanıldı. Farazlıklar az ne işin şulay. Ben bizden KGB kişilerine de soralım. Sizden işinizde. Bütün gazetelerin otoriteleri var. İki kişi dolarının vakıfta. 42. 43. işin başı. Gazeteler burası bizim otoriteleri Berlin'den. Genelde bir parazı. Bu paydır belki şahsi kitaphanelerde paydır. Bardarın gazeteler nasıl? Şunsa tamam bir şeylik yapar. Ne bu
Күншығыш министрі қаршындағы татар жетекшілік ұйымшасы шығарған татар әдебиеті деген журнал. Менің қақырды менің қолда тұрғанын санағына бар 4-ші ол 4 сан шыққан бар. Анан соң германша татарша берішма деген кішкене журнал шыққан. Екі тілден татарша алмайша. Һәм менә бу сәяси хезмәттәшлекнең иң югары ноктасы 44-нче елның мартында Грайфсвальд деген шәһәрдә Идел Урал халыкара курултайы уздырыла. Идел Урал халыкара курултайы аның брошюрасы да чыккан соңрак бүтән карарлары белән, бүтән чыгышлары белән, бүтән документациясы белән ул шулай басылып чыккан бу бар. Аны таба аласыз, минемчә интернетта да бар. Әгәр кызыксынсагыз. Шунысы кызык, беләсезме? Менә шушы Идел Урал курултайында 200-гә якын делегат катнашкан татарлар. Легионерлар да, ниндидер монда хезмәтләр башкарган, сәясәтчеләр да, эмигрантлар да, эшчеләр да 200-гә якын татар кешесе катнашкан. Ул ни бер 3-5 март 3 көннәрдән эшләгән ул Крайсов шәһәрендә. Татарлар сөйләгәннәр үзләренең төрлечелеге турында, үзләренең хыйлылары турында, үзләренең якты киләчәге турында, Алмания имеш аларга тырыша, үз бәйсезлеген алырга, үз төрлечелеген төзергә. Алманнар бер кашанда, бер халыкка да дәүләтчелек итә. Менә ул шундый зур фаҗигале каршылык һәм бүтән документларда күренә. Бер кашанда Алмания бер халыкка да дәүләтчелек итә. Бәйсезлек итә. Алманиянең бүтән документациясында, мен барадым, пропагандистик материалларда барадым, чыгышларында барадым. Идеологик төп негіз болған барлық материалларын алсам, бір жерде де башқа халықтарға дәулет бөлек етеміз деген сөз жоқ. Бар тек шундай тұманлы шундай фикір йөрту. Біз біргәләшеп, большевикларға қарсы көрәшәбез, башқа халықтар Алманияның күшін танылар, алар біздің күшімізге таяналар, алар біз біргәләшеп, азатлық үшін көрәшәбез, ирлек үшін көрәшәбез. Татарлар сөйләшкән дәүләтчелек турында без дәүләт төзибез, Гитлер безгә ярдәм итәчәк. Дәүләт төзергә һәм башкасы. Менә татарлар бер төрлечә күргән киләчәкне, алманнар икенче төрлечә. Тагы бер каршылык фаҗига. Менә бу хәрби бу сәяси хезмәттәшлекне алсак, яки сәяси якны алсак, монда без әйтә алабыз. Бу эшчәнлектә Әхмәт Тимер катнашкан башта. Ләкин Әхмәт Тимер оста сәясәтче булган, зур галим булган, оста сәясәтче булмаган, ул килеп кергән бер конфликтка, анда беләсез, анда Германиядә монда аерма көрәселәр бар. Гаҗәп күп конфликтлар бу. Католиклар дәүләттә гаҗәп күп конфликтлар бар. Эсэс конфликтлар бар. Вермахт белән анда аерым шәхесләр җитәкчелектә бер-берсе белән конфликтлар булган. Һәр берсе берсенә каршы донос язган. Тотышкыч адымны тегени Асиния Гюзо дип әйтәләр русча. Әмма да шулай, менә шушы сәяси иммигрантлар белән конфликтлар булган. Монда шәхси фактор роль уйнаган үзбәкләрнең җитәкчесе Вәли Каюмхан дигән кеше булган. Вәли Каюмхан үзен шундый бер зур император шикелле күргән, зур хан шикелле күргән. Безнең Шәфи Алмаз сәясәтче түгел. Безнең Шәфи Алмаз, Идел Урал хәрәкәтен җитәкләгән Шәфи Алмаз коммерсант. Чипчи коммерсант. Столыгы юк сәясәт өлкәсендә. Әхмәт Тимер галим, шулай сәясәтче түгел. Әхмәт Тимер шундый гына шушы конфликтлар булган вакытта бер үзенең тәҗрибәсезлеге аркасында казаклар белән берләшеп, үзбәкләргә каршы инде петициягә кул куйганда, шуның белән аннан карьерасы тәмамланды. Дөрес, аңа татарча әйтсәк повезло. 43 елның җәендә Әхмәт Тимер бөтен дөньяга үткәләп, Төркиягә барып китә һәм шунда насыйп яшәп кала. Бу аңа кадәр дә Төркиядә яшәгән, 29 елда Нобель Төркиядә яшәгән. Соңрак Төркиядә профессор дәрәҗәләрендә яшәп, мин аңа 95 елда хат язган идем, ул исән иде. Ну, менә карап карагыз, мин аңа хат яздым, менә монда зур итеп хат яздым. Истәлегән сорау куеп, Әхмәт әфәнде шулай. Менә шундый сорау Германиядан Истанбулга хат яздым. Менә нинди җавап килгән беләсезме? Хөрмәтле милләттәшем Искәндәр әфәнде,
мен бек қызықсынып сіздің сауалдарыңызды оқыдым. Сіз шоғыр ауыр тема. Мен yoqincha aytaman. Ma'nosini aytaman. Shu tema bilan shug'ullanishingiz bek zo'r urush, bek zo'r vazifa. Men sizga fanniy ishingizda zo'r o'qishlar tilayman. Huquq hissi. Bilasizmi, mana meni bek ko'rganim bor, u migrantlar so'g'ishdan so'ng Yevropada qolgan, Yevropa ellarida qutishqish vajina o'qishlari uchun ham ularda 90 yillarga qadar, 20 yil oxirina qadar, 25 yil boshqa qadar insonlarda huquq hissi yashadi. Ularni butun umrini shu huquq hissi. Ajab ko'rinish bilasizmi, titrendirga shunday bir aralashuv bo'ldi, undagi kishilar bilan men aralashdim. Ular bir yoqdan millat uchun kurashadi, millat turda siylar, millatni kelajagi turda xiyollanadilar, emish Sovetlarga qarshi endi bizni Sovetlar Soyuzidan yo'qoldi 90-yillar. Huquq hissi bor. Kutishqish huquq hissi. Bu ana bitirib bo'lmaydi. Ham birsida qolmadi ekan asosan so'raqmanda. Hech bo'lmasa ko'rib, tug'an yoqlarni ko'rib esa, menda nechik yashagan ekan. 90-yillarda qo'rqinchdan yo'q edi bu haqda. Ularga qaytib kelsalar, lekin biz chunki huquq hissi kuchli. Voy do'stlarim, shu aytib bilan aytamiz, mana shunday bir davom etmayman. Mana tema bek zo'r. Aynan men ana ayrim bir syujetda to'xtalsam da, har bir syujet turida bir mesela qalbiy yoqni olsak, bir ayrim shaxslardan olsak, bir konkret yoqlarni olsak, ishonlikning shu xizmatdashlikning harbiy xizmatdashlik, ayrim jurnal turida söylashib to'g'ri edi. Nidir so'rovlarimiz bo'lsa, menim bilan kitoblarga murojaat qilamiz. Menga yozig'iz, siz bitimdagimcha qisqa so'rashi, tatar yashari. Lekin tarixga betaraf bo'lmaymiz, tarixning butun yoqlarida ko'rib turishimiz. Bu og'ir tema, bu qattiq tema, bu shiddatli tema. Mana hozirgi vaqtda hamon yonidan ketdi, shunday bir shovqin deb aytganda, tag'in mana nidir turli sayrgina bayonlar ishlarga to'g'ri keladi. Yonidan shunday fikrlar ishlarga to'g'ri kelishganlarga o'tgan shug'ullanayotgan faşistlarni yonidan kelib chiqib bu so'zlarni. Men bunda qonunga deb aytmayman bu so'zni. Men o'z yo'lim bilan borib, bu hal bo'lgan ekan tatar turmushimda, sovet turmushimda, sovet xalqlar turmushimda aniqlik. Ham mumkin qadar oyoq aql bilan birga. Bizda qo'y vaqtdagi avvaldan qahramon yasaydi. Mana shu legionerlardan, "Oy, ular ozodlik uchun kurashganlar, oy, ular bir qataqli kishilar biz shunday fikrda turibdi." Bu xato. Alloh aytirga yaramadi. Menimcha bu fojia ham bu kishilar menimcha qatashgan kishilar. Qo'y birlari maxsus borgan Almaniya yo'qina, masalan, shu musajillik bilan Nemsga qarshi ishlanib olganlar. Qo'y birlari. Bu birisi o'ylaganlar esirlar lagerida ayrim bo'lgan ishi aytaylik yoqqa qo'shildi. Anasi o'z ko'rinmasa bo'ldi. Fikri